Dumelang Thobela ra lo tšhalele la bohlanong la lekgono nna ke sa le mo go shamalela go duma go buša sa go lele ke Mankoko baby ntumelle ke go dumediše ka gare ga taba ya ka le Mankoko baby le kgone le ke go swaretše ka kapahle banna re a tseba gore ba so bana le go iputša gore dilo di a diragala na ba so bana ba maoto ba lebelela mmušo gore o ka re direla eng nko emelele ka maoto re ke nyaka go bontšha mmušo gore nna ke tseba se ke se nyakang ke tshwere kamogelo wa ga Aphane a re nna bona tše tša go tšweletša dithelebishene ke a di dira ge e le gore ZB mohlomongwe ba ba nagana gore nka se fihle mo ke fihlileng gona ke kgonne ebile ke fihlile ka mo Dumela sis Mankoko. o gabotse Okay, I'm very good. I'm very good. nne ke a tseba gore bjale ka ge ke feditše go bolela tša go tšweletša tsona ai o dinwile le moro Ke dinwile le moro o bolela nnete. Akere. Go na le ntho nngwe ba re ke mpho. Yeah. And mo letong la ka ke bone gore ga se ntho ke yetšeng sekolong fela. Yeah. Ke mpho. And that's why ke inwa le moro. o tlile o phuthetše modimo go file dimpho tša Ka gago nnete, e le ge o tswa kae gae ka mogelo Ke tswa Zebediela ka Molapo. okay Ee. wa go la bjang ZB ka gae le le ba ba kae Ke thomile okay ke ngwana ke le tee okay and ke tswa family e kgolo kudu. My mother comes from a family of 8 girls, so ga ka feel too much gore ke ngwana ke le tee. Ke godisitše ke bo koko le bo tatamogolo Yeah. and ka ya sekolong primary ko Zebediela ga zange a tlhwa ba bona star in me, right? Yeah. But ga zange a tlitsentšha pressure gore wa tseba keng swantse ke mo ishe dikolong tša makgowa gore ke direng ke tlo mo tšea ke mo ishe to a normal school so that ke kgone go mo savela gore a kgone go ya varsity. Wow. So in that ke godisitše ke koko le ntatemogolo and I think bagora ba ka ba bantši bana le gompotša gore ka mo wa tseba o mogolo jwang but you are a powerhouse and I'm like I do not think so and I think it's about tsela e ke godisitsweng ka gona Yeah. le mo ke tswang gona and le mpho you know ga something e le mpho go wena it's not just ga o yeli for go tuma gore o tsebiwe gore o Yeah. trende gore o sepele every event out there for me ke mpho and ke a ihlompha ne ke tlo dula ke ihlompha. Okay ka mo wena re bolela lona letšatši le lekgono re lebeletše gore o modiragatši ba so bantši ba tsena ka gare ga bodiragatši bjale ka go šetšo fetša go bolela ba nyaka go tuma o thomile neng mo o rileng go itebeletše o sa le ZB wa re a nna ka ga e ba mpona gore ke power house le gone bjale ba gore ba ka ge ke šetše ke gotse ba re ke power house ke nyaka go tuma gomme a ke nyaka go no tuma fela ke nyaka go tuma ka go kaonefatša maphelo a batho So lerato la ka was through Sissy Mabel Mofokeng. okay Ke family friend and o ba bereka generations. Yeah. So growing up at Joe back for the holidays, tla ba re, today ke sepela lena studio. She was an art director. Yeah. So ga sepela lena studio, it will be very fascinating go bona bo Sofindaba in person. Yeah. And she taught us gore go fitla kwa ke Rapulane. Yeah. Ke se Sophie, ke se Connie Ferguson. And that thing, once we are go dumedisha motho ka lebitso la gagwe la mannete, ba kgona go bona the difference and the respect becomes a little bit different gore how ngwana o moyang o botlhale bo botšea kae gore a tsebe gore le nna before being on screen I am still Sesi Connie, I'm still Sesi Sophie. So us being exposed to that space for me I want to do this. I was very inspired kudu by Rapulane Sipemo. Wow. Begi bona ke le Rapulane. Yeah. And you know go ntso gola you face challenges so tlhakana le mathata mo bophelong a le gore you didn't see that can really do something to you. And I'm sure it's doing a lot of people out there, you know. I wanted to be an actor. That was first prize. And growing up and golela Limpopo, I was a little bit different because that's finally everyone. Ke le moshimane o different. Bo tla ngomela ke dlala ka di Barbie doll, batho ba raloka bolo. Tšetša di bolo like they were just not for me. Okay. But I think the bullying in school and people not understanding because we were, I think, the first generation in Limpopo, ifola under the LGBTQI community. And because Babasa Kushishi, it was, that thing created some kind of bullying. And
it creates insecurities to you as a person, because you don't want to be exposed to a lot of people anymore. Yeah. You are no longer as confident as you used to be. And I was like, Lerato la ka la TV still stands no matter what. If not being on screen, mohlomongwe, let me be somewhere mo lore ke tla be ke iphihlile, but still be happy and live my dream. Ke lona leeto la ka. And bullying is a big thing. People don't realize whether mmele wa gago mohlomongwe you are bigger ka mmele, that thing really creates so much insecurities. And not everyone o swana le Kamogelo who will go back and say, Eskamo, and I'm going to come back full circle, and I'm going to come back behind the scenes, and I'm going to own this. Wa bona ka mo emanyane ke nyaka letšatši lona le o rileng go tswa go ipotsa gore bullying goba ba sa mbully ke nna ka mo a ke tlo fetola se ke leng sona. E diragetše ga ke ya university, because sometimes you just want to give to an illusion ya gore this is who I am. Yeah. O leka ka thata because you don't want to be bullied. Or ha o nyaka gore ba go kwere. So when I went to high school and I came to Johannesburg, ke ile ka ba le strategy se se different gore the only way ba ka se nkwereng ka ona ke gore ke present a different person. Okay. And ga ke fetša matric, I was like, I need to find Kamogelo. Yeah. I need to know who I am. I need to be much more confident. I need to still pursue a certain dream. And you know, it in life, ke di stumbling block. I get ka se vedi ba di bitsang, but Ke di cheatisha ka mo. yeah, exactly. Ke di stumbling block. Dilo tseo di tšea your confidence, and it makes it so difficult for you to really come out again. Some people go into that shell and never come out. Yeah. But and one of them was, as I was growing up, I remember I was telling you this on Radio Thobela gore I had a father who wanted me to be a doctor, and I had a mother who just wanted me to be, who was just comfortable with whatever ke nyakang go ba yona. And my father wanted me to be a doctor, and there was a time where ba separate batswadi ba ka. Yeah. And ka be ke berekisha motsotso or that opportunity to fulfill my dream, because ke a tseba personally gore a se nna motho wa di scrubs le madi le eng, and I was just like ntwe e ka se mperekele. So part of the layers of what kills your confidence was that I think I was in my 9th grade, and ke reach out to bo papa ke re, hey, because ke be ke nyaka relationship, because I was still finding me, be ke te kere ya gore ke motho mo jwang. And I was like, maybe because I ka godisha ke papa too much, that's why I'm this soft guy. I'm different from many other guys. Where ke reach out, and the response was so painful. His response was literally, ke gopola o tlosa mfounela o tlo nlwantsha le mosadi. And that really broke me as a young person gore mosadi wa gago ga tsebe gore o na le firstborn ya moshimane e lekanang le Kamogelo. You know, I did not even reply to that message, and I was so disappointed because ntate wa ka o rutegile. He is ke batho ba ba leng he's super smart, and so for me that really broke me. So many layers really said kamo ska ba on screen man emaganyane ska e dira nteo. And I would watch myself on TV, because then I would get what the kids shows here and there where I go and do it, and I would criticize myself kudu because I get the TV, I'm thinking, what are those bullies saying out there? And this thing is a major thing in South Africa, because we don't look into it. We don't pay attention to bana ba rena gore go ba go le jwang sekolong le gono go diragetseng sekolong le gono bana ba comfortable. I mean by 2000 I'm sure they will be able to do it, but o ka se re le moshimane gore you were bullied by another boy. Re botsisha bana ba rena bjalo ka batswadi re feta, hi baby go be go le jwang sekolong ga o araba wena wa subelela a be le nako ya go botsa gore
ebile gore go be go le bjang sekolong a seputšhwedi tshwanetseng e felele fao o ipshinne le mang o tshwentse ke mang ke mo e leng gore ngwana o kgona go bulega a tlhalosa dilo tso ka moka ka baka la gore o le ka mo bo o ipona o ka re le go le screening ba go lebeletse ba go bona le ge ba sa go bone. Yes, o thoma go tepotsa gore ge ba ntibeletse ba lebeletseng go na le mabitso a botlhoko that are offensive ba re ke ska ngwanyana. So when you look at yourself you tend to what they over criticize ka gore ga o tsebe gore what are the people saying out there. But it was very important go be go le botlhokwa for nna gore everything that happened in my journey it really ile ntira gore ke restore my own confidence ke te tshepe, and I was like the only way gore ke bethe thupa ke gore ke be successful in what I do, and that's exactly what I went for. Papa o rile se ka tlosa moleletša mogala o tlo mološa le mosadi mama yena go amogela bjang? Papa or mama? A re bolele ka papa ka mama ke re papa ke kwiša gore ga re o tlo mološa le mosadi o ba ra mosadi wa mong morago o montshwa ka morago ga gona le mama mama yena o ba reng a ba mpotsa gore ngwanaka a re leke re ka kgona I am saving towards your varsity ke nyaka re o dire nto e go thabišang re lekile re paletswe and let's just move forward, and we literally did that. So we've never had any other conversation go feta mo neng o rekile sefatanaga gore o ka re nka se bontšha papa gore a be proud ka leeto le ke le tšereng gore yes a ka ba doctor but I'm a doctor in what I do. I'm a doctor in television, you know. So we've never really reconnected after that. I just kept it moving. And the more I grew up, the more re ba close le bomma, because what's wrong ngwana moshimane kwa mma ba re bitsa bana ba bomma kwa Limpopo. Yeah, ba re bitsa bana ba bomma. So for me we started having a conversation about man, actually when you were younger we la go phega. So libitso le la kamogelo le tswile ka gore le re nyaka ba go amogele, and then o kile ke tswa ge ka ba cut copy and paste. So what's bana ba go phela wa tswana le ena go felela cut copy and paste. I literally looked like him. So I got to a point gore ke se ke ka ipušetša morago mo bophelong o tshwantse o khobekele pele o na le support structure motswadi wa gago shuena o a tsoga le wena ntongwe le ngwe o nyakang go e dira she's there. She's my biggest cheerleader, and I'm sure you heard it on the radio gore ke bolela gore like my mother really o ralokile a very important role in who I am today. And me being this humble, because like I was saying it was passion, a burning desire. Wow. Ka mo fetša go bolela ka generations ka mokgwa e leng gore e go dirile gore o kgone go ba se o leng sona ka baka la gore maitemogelo a mantšhi a tswa fao o bile gona mane ditshwantšhetšong le ditshwantšhetšo dikgao tše dintšhi tša televišene bo mo bangwe o bile gona fao re botse gore ke kae mo e leng gore kgonne go tsweletša ke kae mo e leng gore o bo o dira eng tše e leng gore di ka kua morago batho ba sa go bone. Okay, so, oh my God. But the biggest highlights for me, and I'll tell you a little bit of a story. I can keep, that's why podcasting one. It's where you tell a story. The biggest highlight was me working go Cape Town for a company that does Hectic 99 and working for many other companies when I got there. That was my biggest highlight. But the biggest highlight of that journey was me going to Cape Town. So I had a friend of mine, it's not a thing that is only starting now. There was a friend of mine in Joburg, listen, Cape Town, I got this beautiful opportunity to work with other companies in Cape Town. And I don't know, ke na le pleke go Cape Town. Give me patala di deposit, o direng. I paid the deposit, did everything. Ke sepile, ke namele sefatanaga. Big dreams, big goals. And go fitleng ga ka go Cape Town, I remember very well. I went to this place I had the unit number, I had the contact person, and ga ke fitla kwa ga go sa tshwarelwa calls. And I'm like, what is this? Ke gole. Bomma ba phone, o fitlhile jwang?
I get what and I don't want her to be worried about the fact that because the reality ke gore go sa ke thoma mmereko. Yeah. Nka se re go ke re ke gopela go boa gae dilo a di a bereka go sa ke thoma mmereko and ke tšee a maxi taxi I think at that time re ye gona mo plekeng eo ba re no motho o gala movile 5 years ago and I was like it's ke leeto le ke le sepile for a feel good story, you know, is this what I need to go through? And I get to so then I go to the office then I book a hotel. It was the cheapest hotel. Ke book a hotel, ke robale gona, and the following morning ke mmerekong ka bag. Okay. The embarrassment of just taking a bag with you when you've told Kare people gona mo gore kae wena bjang go? o setletše dilo tša gago di sepela gabotse. And fortunately there was a lady that I worked with her, Leila Ori. Re ile ra dira a show ba re ke Generation Free, we shot ko bo Makuleki, we shot ko bo Zibidiela, and o ba dula Cape Town. Okay. She was the only person o kileng ka go wena ka re theletša ke na le seemo. Yeah. O mpona ke le soga ke na silo. Be ke tlile go tlo thoma mmereko, bophelo was planned out. A ba re no kamogelo re ka se latlhane re tšetše re le mo. O kana wa tla wa dula mo for kgwedi ya mathomo, and then o tla re go setletše wa tikerela pleke ya gago. That was the biggest highlight ya go bontšha gore relationships and connections are super important, you know. And the biggest highlight, and this is the downfall or downside of it, and how the Cape Town journey ended. Because I think that day, I should have known literally. Yeah. Then I work on a project, and towards the end, and I was just flying through it. I go for gold. And I was dismissed from the company ka bariki sexual harassment over a white girl. And I was like, company ya tseba my stance. They know who I am. They know what I bet for. Yeah. The team that I bet for. Gore bona ba turn against me and dismiss me for sexual harassment. That for me just didn't make sense because it's owned by a lot of LGBTQI community. Okay. And if one ba sentse ba ikwešisha ka botse e be sentse e be bona. And for them gore ba ntsamaishe, I was just like, what is this? Yeah. Cape Town has been a bad idea. Yeah. Since ke thomile go bereka mo ke. And the colleagues tša ka di re ka mo, we know you. We know you didn't do it. Why don't you take them on? Eish. But something in me just said, winners winners know when to stop. Yeah. For me, it's about go aga the relationships. And when they said, we are letting you go, I was like, okay. Yeah. And I sticked around in Cape Town. Ke joined a crewing agency. I started doing commercials. Life was working out. I was within and I received a magical call. And this is me answering you about my highlights and I received a magical call. Join a Big Brother. I'm like, what? Is this how I go back to Joburg? Yeah. Is this how I go back to Joburg? And I did not think twice. Yeah. But what I'm trying to say about Cape Town is that it taught me a lot. It really taught me how important relationships are. It really taught me the hardships. And that's why batho wa o sa fetoge, wa o sa qomi, wa o sa trendy. It's because ke tseba mo ke tswang gona, making this journey for it to be a successful story, I had to go through a lot. Big Brother was one of them.
And one of the biggest ones was Durban. Durban was a success. Mo a ka ba le mathata ko ke sepitse ke tseba hore dilo tsa ka di stofong Yeah. from the beginning until the end. Be ke a go bereka with the company that I currently work with, but ke Stained Glass. I left Joburg ka COVID, packed my bags and left. Ke a go bereka go Durban Gen. That was a highlight. Working on Takalani Sesame. Oh. Le go bona hore ba e dira jwang was just Yeah. the most fascinating thing ever. I did Durban Gen. And mo Joburg ke be ba le busy ka The Wife. Boss ya ka Pepsi Pokani called me and said, "Hey, Kamo, The Wife you ka re na le gore fa mathatanyana. Yeah. Go ka ba jang gore o boe Gauteng o tlo o re thushe because ke a tseba gore motho yo one wa ka kgonang go e dira ke wena." Wow. Ke re Pepsi mara I'm so in love, I'm attached. Ke a ingwalela Durban Gen. I've just hosted a reunion special for them. I'm on screen. I'm writing for them. I'm acting for them. Eish. I'm thoroughly living the dream because I've mastered this show in a way where I'm comfortable. I don't want to move. Wow. And I think a month later, I thought I got away with it. I really thought I got away with it. A month later, ka December, Becky ya gae, I just bought a new car. Wow. Ke re Modimo ke star, a beautiful car. So on my way back, ke sepela Montrose, Pepsi called me. "Hey, Kamo, listen, I've made up my mind. You are coming back to The Wife." I love The Wife from a distance. It was a beautiful show. Yeah. And I was like, Modimo a ka se go tsentšhe mo o sa tshwanelang gore o tsene gona. Ka botse. Badimo ba ka, what I've learned about them, ke badimo Yeah. ba go ikgantsha. And ba mpha di-challenges so that I can always ka Sepedi ba reng, triumph over. Gore ba nyaka go mpona ke winile Botse. all the time. My ancestors and my God, those are stars. Everything that I've went through in life, Yeah. it has literally been them. Kaya ko The Wife, ga ke fitlha ke nna I started, then I have to move my furniture. Kore, ke tlhakatlhakano, ke December, now I was just going home. Ke ya go bona batswadi le bo koko ko Limpopo, ke ba bontsha koloi ya ka ya mtsha. Ke la bona, Yeah. ke ithabetse. I didn't leave jwale ka motho le gore o boela mo. Eish. Ka re ke ra, no, Pepsi, listen, gore tabe ya rena e bereke, I would need at least 2-3 weeks ko Durban ke kgone go dira. No, we are willing. The way ba leng supportive ka gona, and that's the reason why a lot of people ba na go mpitsa gore I'm a Stained Glass baby. It's the support that you will You get from kwetjang. Gugu Zuma, from Pepsi Pokani. Eish. They go beyond and above gore ba make sure ba bereki ba bona they are always taken care of. They're like, we're going to make your life easy. Re tlo go movela dilo, re tlo dira ntho engwe le engwe. We Wow. are just going to make sure this thing is easy. And the first day on set, which was a beautiful highlight as well, like if you're setting the first person e ke mmonang, Yeah. like if you're setting ke bona Sisithandeka no Tata. Oh, come on, oh my God, good to see you. And there was Tulani Shange, who was part of the cast. Yeah. Tulani is like, yeah, manje basokufika ukam. Izinto zizoqonda zonke. And I was just like, okay, great. This is a great reception. Kanyimba Aria, no, guys, Sissy right. Yeah. You know? And that made that show function. Hlomphe ba bana le yona for nna, le taba ya gore they felt safe in this person who's taking over the show. And I had the fucking 2 successful seasons of The Wife. Wow. And come The Wife season 3, Pepsi wa mfounela gape ore, "Hey Kamo, se ke change-itse wa tseba keng? After how you handled everything, ke nahana hore o tlo ba series producer for it." Wow. So it has been a beautiful, beautiful, beautiful journey. I mean, Kanye being there really icebreaking a lot of things, and it just made my life so easy. And I was able to run that show the way I was able to run it. It was absolutely incredible. So The Wife was one of my biggest highlights. And Mobango was, you know, in as much as Mobango, ebile le season se tše dintši ka gona, Yeah. it's a legacy show. Ke show e le goreng we can never take that away gore there was a special show that was traditional, that was that spoke to the minority Eish. language. For me, Mobango was one of the biggest highlight actually, because ke lebeletse ke na le 7. Ke lebeletse ke na le 7, and for me, getting that call as well from Yeah. Babu Magandlovu to say, let's do Mobango. This might be the last season. Eish. And I was like,
what a better way to end Mobango. And I'm definitely going to be a part of it. Kore o bile karolo ya gona ke magato a mangwe wa speeching a go laetša gore ke ka mo o leng mo o leng gona bjale ke a tseba gore ke tse dintšhi e leng gore ka tsenela ka tsona ge re ka ditša ka ite re tlo fetsangwa go tla a malanga wa fane. Yes. Kore ke rile ba re kamo ke ngwana monyane man ke motsweletši ba re re go bontšha gore ke motsweletši ebile o tlo boledišana le ena thui re tsopolela ga nyanenyana ka yone e le ge re feleletše. Amalanga wa fane, it was a full circle. I was doing a show and I sepila much earlier when I got a call from Stained Glass. Like I said, Stained Glass will always be my happy home. And when I finally got the opportunity to do Amalanga, Amalanga is a show that kept on finding me. Okay. Ge ke be ke le ko Mobango ba ile ba mfounela ba re tla tlo dira a new show ba re ke Thatama Chance. And Thatama Chance being Amalanga wa fane. At that time be ke nyaka go felletša Mobango. It was very, very important for me gore show e ke lebeletšeng I feel like le ge le gore ya fela a re fetšeng with the respect that it deserves ga re tlogele generations to generations to still talk about this beautiful show e re bileng le yona. And it found me again in 2026 when they called me and said, Kamo, I would like for you to come and do Amalanga wa fane. I was like, oh my God, incredible. Exactly what I need. That's why they will put me in situation and then get me out. A beautiful and a feel-good story. And I couldn't be happier. Amalanga wa fane is very exciting. We've got such a beautiful cast. So it literally for me, it's a full circle moment. And what I love about it is educational. And from time to time, and people to learn about. For instance, one of the topics that I really am reinforcing in the writers' workshop every week, we have to address the bullying. We have to get parents to start paying attention to their children because long hours. You're a doctor. It's literally we are not working in sync. So so for me, the stopper along the way because bosna e kamogelo a phane o naganang gore ke tlo e dira come what may. Kamogelo a phane nna le wena re fitlhe mafelong molaetša go baswa ba e leng gore bona ba nyaka go tsena ka mogare ga showbiz ba tsenela go tuma ba tsena ntle le maikarabelo ka reng ke re ge e le gore wa e rata e dire go for it. If o sa e rate don't do it. Re na le di producers badira mmereko not because of the love, not because of the passion, not because of the gift. They do it for money. And in most cases, so if you love it, find a way. Don't give up on it. And that's why I'm working on a future prospect. I'm working on a couple of projects. One of them, the Filmmakers Bootcamps. I want to have more producers who will go to the forefront. Because slowly, retire. We started early. Like everything, I was able to do it so quick. And so right now, I'm like, we need to invest more in the new producers. And one of the projects that I'm working on is the Filmmakers Bootcamp, where it will be going nationally to go find the best 2 producers from Limpopo, KZN, and we are going to place them and give them 1-year support. Because the masterclass and they don't see them through. Actor, then what? So my question and my business says, then what after you've completed that? So Instagram is at Kamo85 on LinkedIn, Kikamorelo Apani. I prefer LinkedIn for business related questions because I'm usually every night I'm there because I feel like there's someone who is fighting for their dream out there. And before the Filmmakers Bootcamp can happen, I need to still
to start reaching out to them, to start assisting them and giving them access to the industry. It Wow. is my responsibility and I'm making it mine. Ke go lebogile Kamogelo. Go leboga Ke lebogile nako ya gago hle. Thank you so much. O boletse fela bjalo Kamogelo a phane ge o inyaka e dire go sa inyake e tlogele ke Kamogelong re fitlha mafelelong a taba ya ka le Mankoko Baby la botlhanong la lekgono go fitlhela re kopana gape nakong e tlang tata.